lwakiwa ijje yagula ku ekkanisa nangamba nti nze ndi musirikale okuwa ku ddala lya kapiteni sindikirirwa gavumenti oyo lwanya muzira wenyini nga tutudde babiri nsindikibwa gavumenti okujja kunoonyereza kweno kyakiyama era bakumva ng'olina kunkungira abasumba bajje tukole ki munteekeko ng'omukulembeze w'ende kyaki njagala tuddeyo katono waliwo yagambira nze ndi mukungu wa gavumenti bantumye okunoonyereza naye mu bigambo byo batandise wadde ogamba yali memba wa kyaki yammwe teyali memba oli mwanisi oli teyali ono teyali naye oliye yali memba naye oya gasi pasita naye oyo lwanya muzira era ye yangamba nti asindikibwa nga gavumenti mbadde simumanyi wadde nga tetumumanyi yes nangamba nti nangamba abokuwamu bano ogamba tibakugarukamu naye kati kusumba ekyo kyali kikkirizibwa ssemateeka wammwe tekikkirizibwa okulonda omuntu atali memba wa kyaki okulonda omuntu atali pasita munnammwe ssemateeka yammwe yali tebakkiriza yali tetukkiriza kati gwe lwaki wagenda mu maaso n'okukunga abasumba banno bajje bakole ekyo ekitali mu kati nze nakikola lwansonga katono abakuddamu ono gwe mwali mulondo okubeekulembera yali pasita kubanga oli bamugana si pasita ate ono gwe mwali mulonda okubeekulembera yali pasita esigondera omuntu avudde mu paliamenti oba mu gunju muwulirize ndowooza ekyamutiisa byali bintu bingi ekisooka sayizi ne haiti yokka yamukuba ekyokubiri yagamba munde kunoonyereza kati kwese bw'ogattagatta ebintu ebyo byonna bw'obanga toli muntu agumidde kati naawe ogamba nze bwensoma ebintu simanyi oba bwe twamala omulonda asigale nga tukulembera mwaka akaseera kazibuzibu ye yalonda oyo mukyala Penina n'agamba yalina kugatta ekyaki ne gavumenti kuba baawe yakulira semayi mu Uganda Penina naye yali pasita tabadde memba tabadde ki naye ne mumwongeramu ye n'amulonda n'agamba ono yalina kugatta ekyaki ne gavumenti n'atuleetera n'omuvubuka gwe bali bayita Godoni oba simanyi gye yamujja n'agamba noono naye alina kukwasaganya n'oyo Penina basigale nga bali ku kakiiko awo ng'okyamukiririzaamu era nali awo nga sirina kyakukola taawo bwe twamala kufuna agamba buli this is Adepr yona mpora Pentecostal Ministries International Uganda. Yes. Ati nina ngonyambe okino. Kande yanye yakale yo bakandi bageta batu. Adepr Pentecostal Church International Uganda PCIU. So eyi ekege yanyu yakale. Okutandika mu 2015. Yes. Kandi eyine mpyaka. Yes. Era twasooka ne tumukola ki netumuyita ng'abasumba b'emubiri abamuteekako ge yajja n'abyegaana tubadde nga tetunafuna ekiwandiiko ekyo kuba twamuyita ne tumubuuza tuwulidde ng'okyusa erinnya ly'ekyaki yaffe kituufu oba n'agamba nze sirikyusanga kataawo twagenda kulaba nga awandise n'ebbaluwa ekola ki enyimiriza mu kyaki n'agenda era n'awandiika n'ebbaluwa eziyimiriza bano abasumba. So, it's a general meeting, pastors. All the churches in Uganda. All the churches in Uganda. Yeah. Parish. Naye aba pastors be balonda
Yeah, parish overseers. Mukurondo mu mwari wa pastor ba. Wabaddemo history. Nabo balonda bali ba pastor ba meka. Pan over ekitongole. Kisobola okukyusa directors. Mu kiseera kyonna bwe biba kiba kyetaagisa nga kitambulidde ku constitution ya organization. Kiyinza okukyusa. Kisobola okukyusa. Mukyusa by appointing, by electing. Kama zina mbaruka. Chini kwa na RDC umugaruke yakubuza kintu. Bakoma ngo chairman LC1. Ebrejo byalugana byo myaka 5. Barudogisho. Yes. Waba ni mu parliament. Nibagamba ngo myaka 5 barageci ondisho. Koka shaga mu bundi bukwakulize ngo chairman LC1 yakubafuire. Nibo basa kurangira bashe baronda. So ekibuzo cha RDC cyane kibuza. Ba director mwamara kubarona mukamenya mu mwafuna rwa nyamuzira vice we nori. Nibamara mubwire ki okuza kuhindurwa. Nemyaka engahe kandi ho kubamu emergency yo kuhindura emergency cyo kwasa kuretereza okuhindura niye. Yes. Ekindi ekyo kuhindura abantu nibazanu baronda munanka barwe yagira nari nibagaruka nibamuterera karuru nkoriye ubaterira karuru. Madam RDC Ekyo kureberaho chairman LC1 yakore ebintu bitayishire abuse of office tukenda kumwihamu ngamanya kibara kukora koko yaronzirwa abantu bona nibagarukayo muhadike baroha mugambe byashobya bagaruka bete cyaro barondo ndijo konka atari kushitama abantu babiri bashatu ngwiwe niwe wabachema Darasangira bisono yansoro ibaruwa nagifunye nayo ibaruwa nagifunye bakubona sanga turiko amanyaga RDC n'isanga asa neza kuri stamp ni stamp ni sajiti Bulungi ingamba eno office ya RDC esisinganira wane ni stamp Adepr Pentecostal Church International Uganda. yes Otshangira makuru. yes Wachanga hano nagisanzaho aha abo twahire zibara kuzireta nyine mu mwemerere abo twahire bara kuzireta bakugambira ngo abantu zigaba utere stamp nyima nangamba nti nze mweno mu Gwanga Uganda ni namani Sezara wange bamuyita oba minister ni Samukutesa kirabo nti omukazi wa muramu wange bawe yakurira semayi mu Uganda uyu mucyara bari bamuyita Penina nagenda kutuka mu meeting nesangamo umwami Jean Paul ne Oreste noyo mucyara Valentina waliwo n'omwami gwe yarageye ebigundi byantondi naye nga simemba mufe ne mugamba eteeka erifuga kyakiyafe terikiriza abantu okutuula mu meeting nga temuli kuri level eno meeting yandibadde y'abasumba naye bano sibamanyi mu kyaki ate tebalina munaki n'omulimo. Yes nagamba kati nze mbadde mbayise munteekeko naye nga togenda kunesimbako oba nze tebamanyi ate gwe bakumanyi bw'onesimbako akarulo okalya naye nze njagala munteekeko ng'omusumba nkoleki obeere vice. Munsi twaje hano Gisensa Divine Family TV ndabona tutangiye kugera ahantu hari abantu rwose ba hano ku cyaro nanjye ubwo mukanya ndaza kugenda nkubwira ikigenda mu maso
kuri iki cyaro. Ese koko Rwanyamuzira bamufata nk'iki? Ese wakwibaza, Rwanyamuzira aje muri 2020 nibwo Geoffrey Rwanyamuzira agaragaye muri iri torero. Noneho 2022 atangiye guteragura abantu hejuru. 2020 atangiye guteragura abantu hejuru. This is Divine Family TV. Aba rero biragaragara ko ari abantu bari ahangaha bafite nabo icyo bategereje, bashaka kuza kumenya cyangwa se finally y'ibiri buze kugenda mu maso. Aha, aba bantu ndagira ngo ubakurure. Nari ndimo kuvuga ngo nibyo se koko yuko umuntu ashobora kuza itorero rya Adepr, kuko niba ari abadepr atari aba eliminati, ni ukuvuga ngo bakagombye kuba bavuga bati recommandation ituruka mu nzego z'itorero Adepr. Hanyuma uyu munsi tukaba twumva yuko umuntu ashobora kuzana igipapuro, ashobora kuvuga yuko ari igipapuro yaba yarahawe cyangwa se cyaba cyaravuye mu bundi buyobozi butari itorero Adepr. Icyo gipapuro cyarangira kikaza kuba cyakora akazi. Uyu munsi rero dufite ibaruwa yanditswe na RDC Mubende. Icyo kubanza cyabyona ukamwana muri batakakira kugamba n'inyiri kumugwera kundivyo tibakatugura sente abo kubitu mwihanga muno office eyo achasiga kushushure sente kumunzi na office yoha ya president office yo kandi yo turikora mwenda zo kutohereza kumukodereki tumuzi so mutwitirize tubahuririze tubacera mu mazina n'akodereki agaru tunachima so reka muyoma hereze kitini sa mugenzi we turizangane tubarondera umuhanda ku mazina yakebiri kuba kodereki ubamuru. Twaba turi hamwe ubwo muri kureba niwo president Museveni turi hamwe. Yes. Kandi ubu naba ndi hamwe na nyindi Jessica aruko ndi Jessica ha ahubwo niwo vice wa president bwene ho twahingana umwe ya president wo mukazi niyo naba vice wo musheyi turi hamwe. Yes, so reka twamuhuririza atuguidingamo rero tutandike kubemereza muri BBB-Gaming byanyu konka mu manyangu abashumba b'ibiri nyinge musiramu b'ibiri nezere ushuba nezere tugamba amazima gatfole abo musiruzi mwebere none kama ndo nshaho ngo ndero ngabo na mtu abantu baciye ni muri ireje muriyo Yabasaija Rosemary Amoti niko mabaragange ni nduga Toro Kingdom Toro mjura aha ndio kandi ninyowe mukwenda wa president Mubende niye ndikukira kandi nashobora mnonga kubashanga binji muti nyina vice deputy wanje mwamureba ubwo nankiza aho wire akuba arache gusiya umwaka ajya konkashongeza kunazi mugurizi akata kubasa kulipa cyenyine kiruwe kirya ground konkana gumani ndeba abantu mu bantu bari kwijana bendo bwezi mu office ya RDC harimo ba church members ba church leaders ba Adepr how do you call it?
Adepr. Yes. Adepr. Buri izoba mu bantu abo kwija harimo abantu ba Adepr. Okiza kubabuza bakwepapura. Kandi tuba turi bize munonga. Omwera botire nabwire kushitama kushoma. Okibagamba babishomorere. Ore bakuyetegereza je. Konkanyo wenkore yanje. Sisala gwakawala nga sinawulira gwakalenzi. Kandi tinkubasa mwena kubeta mwija ofisi yanje. Ati kunabire bimwe bantu rwingi. Kandi nyonko muntu mu Kristayo nareba chachi ekingire ekyo kubanza kabanza natangara. Echa kabiri cyamkwata. Hakani manta atakavuna kateka kuba kariyo mbebembeza aba bakumanya munonga. Konko mu Kristayo wabirikiro nagira ati. Nabonera. Kandi nyonko mu Kristayo ni nshiriza. Nteka nisankeje. Abantu bakabere nibisha kumurika. Tufachiri? Ekanisa nkeje. Abantu bashemereye kwishoka rwokwe. Otegine munonga konko kijo mu kanisa. Urugamo ruhanga akumuriza. Konka nicyo musasi munonga kandi kurangwe kanisa yaba battlefield. Battlefield ni irwaniro. Irwaniro muri manyiri? Irwaniro ni kikaro nambere bakurwanira, nambere rutaro rukuba. It's really unfortunate. Nicyo musasi munonga. Ati kuna kwasirweho munonga najyana okay. Ninza kuza ground. Mpurira abantu bo nibagamba ki. Kudahinze kurira bebemeza. Babantu babukiro nibagamba ki. Ye kanisa ibakurwanira nesheshiro. Yo neshere. Abakristayo abakushagara mu bo nibagamba ki. Nicyo cyandetangirizo. Mwabona? President wa Uganda nabakunda munonga kandi nabaramuse yajyangu mbaramuse munonga. Madame REDBLUEJD ayoreka kimwe umuzeyi kuba wishiye mu kutaka ufitina ga mbona ko bugumire idoburemezi wabantu tura omukarisa yeta ko batura mburoko kunga butabarimo baburu so tubaretero ko itwara ko kuba kugira bata kuba kwenda onkabe byeterere kanisa ahubwo tubaye bere sina kusimira umtamu yabare yowe nanaye yanzuire zakwebembera keshango mbwebembezi nayishanga ninyebembera ukishindi turasima n'abakristayo ba Adepr Uganda ukunde kanisa yanyu ukore kama nowezi kimtegere mwingana mti kurra etura nibo buzabuza abantu tukabayi koka n'urumo grupo yabitse koga yo baturana basasa barmu abantu bengi munonga kuza kubetegereza no bakoma yabihaga ya Rwanda rangatagiri hanga rangatumya Rwanda rangatumya kore rangatayi naranga wabantu bobe so muri kumureba ifoto kushaka komani munonga abakwere bampire heyi nibagambe ikindi cyo timanye bindi bantu bashero mbantu kugenda bakabashishagura bakuru kumva sa uko mu izina Adepr bakuratana twashanga imisorerengirwe twashora twaniwarinsa bargo batkurozinga abo kuba kafita kora NGO body yatsezo baturetere barha batusavinga barha twagireba twayetonganda bayanga kugurura twazo muri ba minister bargo batukiza kana abanyarwanda tubuturaki twanturege ba minister ubwo yagenda atabazo mu USB batweta bashoma amateka y'ikitabo bashanga twikirizo bajya abatogu bogera ngo babire barho bakabatamwine bagenda konka ariyo mbwebembezi mukamutamuki kuko kwiteka rumaka kwa kuruzo mukamutora na yaza kandi wahaturu mwe korano yenda gendo uzi kureta bagenzi
abagenzire baba mutuma tirebera abagize twagumiza mutukuru murumo twariko twarigestaringe kandi sabagikora report mu ihanga batwikiriza twatunga pampi twatunga license yona biriyo mu mateka byona eyo twakora batondoreze batumanye mwana ati tugiro obuvu umuntu wo ngire kiteka te haci yoni za kutongana n'abantu nifati nabo abantu kabayine government kanemanya kumusaba abantu amateka gihanga tubabayamba bakakira rero twareka kuguma twubando mu cyaki bane kintu simira nta utigwenda gamba bingi nawe bine kintu kubugambira nani mbasimo ko bari y'abapentekoti rizoba maze kutunga aho buzubu bwanje bwarigire noha narigire nyange akabatagura akabatwara ngo mugume mukorere umudine yindi kwebembera register do mu yanga kandi umukorere mibi utari kumenya tekereza inene rizoba kudanyira kuri REDBLUEJD shazero para muri Adepr dara rizoba mbabe hatari ubuntu muvu untarani kurene nyene oguma Adepr ogutuma Adepr ngasi yuko abaganda bazirenga ono yediranga ya musozi eyo muri senyi tajedira yedira rugabe rutototo atenkuragiria mwana kumurabe muri y'abapentekoti erizo tokura mu batorana bagambira ngo nyonye ko rire kuri erizaba bashomere ngo ninyenega ni pura government ninga mbamaso echa kabiri mubaba Adepr to registered ninga mbaba Adepr to registered na women second manye ngwaba na Adepr bitu bambende bakari registered eba kora tampata nuko mutu ndayitota muri hanganye tabata kuko kureba binjira umuti yabatajunwe naboka government abandi abajurwanda bagaruka bagakitagura so ibintu basa kuba mutyo umbufunani ngenda ngo komaho ntabatega sabo ko bwiri nyomukunda ukakira afsimira n'icyo abantu abo batangarize basirira bazimo ngo nyafuri nimba bayera nimba koma tikoma ba binjira cyo tika koma gamuntu wenda tika korera ga statement y'umuntu koma abantu nibe koma bonka bashange mu baya Uganda nerere teti areta maraka gutoma ahandi kangu president yamwika nsaba mukuru ngogo ni ayirka genda se yaza ngo wenara yemu yamutuma ngo aze kwebembera Uganda bamukoma ngogo ndwanye musa tika koma gamuntu de renga rese taro umuntu natera umucomene bekoma bonka bari kigumba yera yewara gata tumeka nsayo mu iguru tkansa politician tkansa yenganda tkansa y'abanyakore ninga abanyarwanda naye buri muntu wenda barkwikiriza ranga ko muzi bana ko atrainere ne papura n'ibindi bina burani be muri kubasa kwikiriza ngo abantu abo tugendera mu mateka mu bitshabe burani bitakorerwa kujya kuca mu kumwatreba mutwere yani yenda ngo musasire habo genero secretary wa Pentecosta mwakira abashomeri iteka rero turigestaringa rero tukababereye asigara ibyo mu shogani tubaherezo bwabe kunta abantu bayembajizinga nade perbon tika hurire nangu musasiro gakenyi no bari yufta Kampala bari Adepr bagenda bazayo utakubona narebe papura bego stamp yona manyo NGO board ekasuzaraisizinga ibi de unsego bakara narumba kiwe ka okero namuza kigenda ngo shobora ikintu Adepr okajiga bakanga Adepr no bwebemeza umwe aho mwiga kaje kabakata komwe bakota kama district hariyo badiso hariyo RDC yorekesho gaza nyowe ecyandetere buruma abantu mureba ninkaho gukunda kunzuma rero kaje ecyaretere kariya kavuyo kona kabaye kono haro ki iragire niza ko abantu kuregana stopinga batonda Adepr ngo bagize mu barabiro mu irembo ryaje tutakure toko umuntu akagwa hariyo n'akapapura ka Adepr banyamuzara bakamukunisha Ojono sabiro umuntu cyo make kansa stanga njumtera umukajije ngo yibwire muri Adepr banyamuzara tukazabi ngo kuba ngome duwaka ku mama damare ngo nyine mbundu zena z'abanyarwanda baba bantumsema iyo yangitumye bahita cyanyambere abantu ndende kunkoma bagakeba yuko nazungwe radio muziki rero kugira ibindi bikota
hari abankomora bangare ukaka bari inkomere bitina nekindi kubitinda nesho niki yoni ibishwasa fojaringa senya fojaringa senya NRM akafojaringa papara bitarigire mu office yona nitina umukasese nibasa kundurira so ombukfu mundekendekera aho kamba akirira bose kurutara bagambira iteke turigitaringe erufite amabebembezi agire byabahangu atsigara kama bampera umugisha abapete ko nyanziza RDC nyanziza abasekiriti mwena abasumba abamembers ba Adepr mwebale nnyo okubeerawo sigenda nnyo wala okwongerako kwebyo by'omusumba byayogedde nange natandika nabo mu bwebembezi olunaku bwe balonda ku bwebembezi bwe balonda Rugeri Nyange era bwe balonda Sumba lwa Nyamuzira so Bani abalonda a general meeting pastors all churches in Uganda. All churches in Uganda. Yeah. Parish. pastors balonda. Yeah. Parish overseers. Mukurondo mu mari wa pastor. Wabaddemo iste. Nabo balonda bali ba pastor bameka. Obirogo kasta kabandizira bakaba kutiro kwitwaba kwatse abantu bona bagata ibagerese agwebye ati twaturubachi ababase kwemeresha datu yabashumba kaba kubyabiri bayije nabo kandi bagire mu kujana bagakomwa abamo baberene bamanyitinda kuzirina babona tukumwe yuko kurere yanjode nabo bakurembe babere baje kugumunyangore ashikwafunga mutajeyo konka bambita babere barimo kwakira urumbu kuri rwo rwakagiye kumbasha kurebo makumya aba bandi tubateye mu banyuma bakaba batakurupa abakuru b'ibona babebeye kuri yamurebende bakataho mu rugo Madam RDC cyashobora era mufe abasinga wano tubaddewo mu kiseera ekyo ekkanisa ibadde nzigale ate abataaca mu kiseera ekyo bwe baaja e Kampala ate abasinga baleetebwa mwami Rugeri Nyange kampani oba ekitongole kisobola okukyusa directors mu kiseera kyonna bwe biba kiba kyetaagisa nga kitambulidde ku constitution ya organization Kiyinza okukyusa. Kisobola okukyusa. Mukyusa by appointing, by electing. Kama ngarukira. Ikindi kwa ngo RDC umugarukemu yakubuza Pciu. Bakoma ngo chairman LC1. Ebiragiro byalugana byo mu myaka 5. Barudisho. Yes. Waba ni mu parliament. Nibagamba mu myaka 5 barageci ondisho. Koka shahada mu bundi bukwakulize ngo chairman LC1 yakubafuire. Nibo basa kurangira bashe baronda. So ekibuzo cha RDC cyane kibuza ba director mwamara kubarona mukamenya mu mwafuna rwa Nyamuzira vice we nori nibamara mubwire ki okuza kuhindurwa n'emyaka engahe kandi ho kubamu emergency yo kuhindura emergency cyo kubasa kuretereza okuhindura niye Yes. Ekindi ekyo kuhindura abantu nibazanu baronda munanka barwe yagira nari nibagaruka nibamuterera karuru nkoriye ubaterira karuru Madam RDC ekyo kureberaho chairman LC1 yakore ebintu bitashire abuse of office tukenda kumwihamu nomanya kibara kukora koko yaronzirwa abantu bona
nibagarukayo muhandike baroha mugambe biyashobya bagaruka bete cyaro barondo nijo konka atari kushitama abantu babiri bashatu ngwiwe niwe wabacemo Madam RDC mu biseera ebyo abapastors ababaddewo kubanga ekanisa ibadde nzigale darasangira bisono yansonga ebaruwa nagifunye naye ebaruwa bwe nagifunye lwakuba nasanga nga kuliko amanya ga RDC n'estampu nasanga nga kuliko estampu naye estampu sagiti Bulungi ningamba eno ofisi ya RDC esisinkanyira wane estampu Adepr International Uganda. yes Okisangire makuru. yes Wakishanga hano? nagisanze aho Aha. Abo twahire zibara kuzireta nyine mu mwemerere. Abo twahire bara kuzireta. Bakugambira ngo abantu uzigaba utere stamp nyuma. ikikwatagana nene church nze pastor John Byanyangi ene church twagitandika mu 2015 nga ndi musumba pastor nga nkurembera parish y'Ekitundu mu district eno y'Emurere nava mu Kitumbi nenkurembera parish y'Ebuya mu district y'Emurere bagana byawo bagiteka mu Kasanda nemba mu Kitumbi mu Kasanda nenyingira mu Bende wano ku Kitebe cya mu Bende district nga nkorera mu bigere bya Purinari asimwe Purinari ye musumba yarakura district zinga ndi musumba wa parish kati mu 2019 umwezi gwokusatu musumba ye abade mu Kristali mu anamo basatu obamo anamo batanu ekanisa ye Kampala bagigara ababatwara basigamye ekanisa bakoze iki bagigadde Anamu basatu ndoza bari anamo basatu oba anamo batanu aho wakati kati ge bamara kugigara ekanisa nagenda kuwulira nga Jean Paul akubidesi ari no mwambi ge bayita kava amahanga n'erwanya muzira ne bagamba tuvudde mu Rwanda batuwadde okukulembera ebicyaki bya Adepr nimbagamba oyo rwanya muzira simanyi kava amahanga simumanyi ate nawe Jean Paul simumanyi kati mumpita mutya ne bagamba ba directors batugambye tujye tunonye namba yo era bagituwadde tukubireko nimbagamba yadde bagibawadde naye nze sibamanyi nembigana mu mwezi gw'omunana oyo Nshimiyimana Jean Paul nadamo nankubire simu ngari nerwanya muzira nagamba kati era tuvudde e Rwanda batugambye tujye tunonyebwe neka Hutu Fenias ne Seba Hutu Boshi nti mujye mukoreki mutuyambe okukunganya abantu ababadde mu cyaki tudemo tuyimusekanisa nembagamba sijja kujeyo kubanga sikoze iki sibamanyi kati obuzibu bwe bwava okusigana n'oyo kurwanya muzika era we nasangira kurwanya muzika wano amakanisa amalala gari gateke bagagala kati bali bagaddewo ekyaki ye Kampala ku Kitebe emu yokka kibutegeza Kampala wali ekyaki nyingi tulina amakyaki mangi ni Kampala kati bagala waawo ku Kitebe awo Kibuye abo bakwatira abasumba nga bali mu lukiiko eye kanisa basigala ngokoze eki nga bagigadde kati nze bwe nagenda kugata omugeye abagole eye Kirindi era we nasigalira omwami gwe bali bayita Oreste ne mukyala gwe bayita Valentina kati n'oyo rwanya muzira netugenda wabasinkana wa nabasinkana Busega we nabasanga wabasanga mu bara wabasanga mu nabasanga mu modoka
nabasanga mu motoka nga oyo balina n'omwami Batubwano Wanyamuzira waliwo Rwanyamuzira waliwo Kabalisa nga ya tu connectinga neye kiyindi ne Valentina ne Orest katao nengenda nentuka awo Kampala era ne banteka mu motoka ne kugenda ne mara kugata abagore tukomala abagore mukabagitira nka eye kiyindi gena mara okugata abagore nakomawe ni Kampala kati gena komawo Kampala enkera wali kusande oyo mwami Rwanyamuzira yaddayo ebyantonde kati era twagenda kusaba netusabira wa Kampala mweye kanisa Kampala yali nzigale nebuza n'oyo mwami Rwanyamuzira enkera gwali kugwa amande nava yeyo nasanga wano mugoya nemubuuza engeri lwakiwa ijje yagula kwe kanisa nangamba nti nze ndi musirikale okuwa ku ddala lya kapiteni sindikibwa gavumenti oyo Rwanyamuzira wenyini nga tutudde babiri sindikibwa gavumenti okujja kunoonyereza kweno kyaki yawe era bakumva ng'olina kunkungira abasumba bajje tukole ki munteekeko ng'omukulembeze w'ende kyaki njagala tuddeyo katono waliwo yagambira nze ndi mukungu wa gavumenti bantumye okunoonyereza naye mu bigambo bye batandise badde ogamba yali memba wa kyaki yammwe teyali memba oli mwanisi oli teyali ono teyali naye oliye yali memba naye oya gasi pastor naye oyo Rwanyamuzira era ye yangamba nti asindikibwa nga gavumenti ali temumanyi from the beginning mbadde simumanyi kiraba wadde nga tetumumanyi yes nangamba nti abandi ni unama abokubano ogamba tibakugarukamu nangamba nti nze mweno mu ggwanga Uganda ninamaanyi sezaala wange bamuyita oba minisitani Samukuteesa okiraba nti omukazi wa mulamu wange bawe yakulira semayi mu Uganda oyo mukyala bali bamuyita Penina ngamba mwami muhinga nangamba olina kukola ekisoboka kyonna onkungira abasumba nemugamba nze nkulembera mu bende nekyejegwa naye awalala sikoze eki siwakulembera nangamba olina okukunga abo abasumba bajje mu meeting tukole ki banteekeko ng'omusumba era nagenda nenkikola zalina ku 3 omwezi gw'omwenda nemugamba kataba abasumba nagenda kutuuka mu meeting nesangamu omwami Jean Paul ne Oreste n'oyo mukyala Valentina waliwo n'omwami gwe yarajjeyo ebigundi ebyantonde naye nga si memba mufe nemugamba eteeka erifuga kyaki yaffe terikiriza abantu okutuula mu meeting nga temuli kuli level emu eno meeting yandibadde y'abasumba naye bano sibamanyi mu kyaki ate tebalina munaki n'omulimu yes nagamba kati nze mbadde mbayise munteekeko naye nga togenda kunesimbako oba nze tebamanyi ate gwe bakumanyi bw'onesimbako akalulo okalya naye nze njagala munteekeko ng'omusumba nkole ki obeere vice nemugamba ekyo nja kikukolera kati omwami nayita abasumba b'emubende abaaliwo muyimirize kati twala abasumba 9 eyo saidi terina musumba oyo abadde memba oyo abadde memba takirizibwa okulonda yaliwo nga si pasita nze olukiiko lwali lw'abapasita lwali lw'abapasita
ukiraho ne abo bari kugana rya pastor nze musumba ngabasumba ukiraho nze nabayika gatwari basumba mwenda abarara tubabadi naye nabo bugwira bakuba twabaye kati bwe twamara okutura mweye meeting ye tukora ki nitubonda nembagamba sikirizwa kwesimba mwami munyende sikirizwa mwesimba ko njagara tumuwe akaruhuko atukuri embere oba ngena muri oyenza kumwesimba ko nofuna obuzibu kata basoma tukora ki nitumuronda naye kati kusumba ekyo kyali kikkirizibwa ssemateeka wammwe tekikirizibwa okulonda omuntu atali memba wa church okulonda omuntu atali pastor munnammwe ssemateeka yammwe yali tebakkiriza yaleta kati tukiriza gwe lwaki wagenda mu maaso n'okukunga abasumba banno bajje bakole ekyo ekitali mu kati nze nakikola lwansonga katonda bakuddamu ono gwe mwali mulondo okubeekulembera yali pastor kubanga oli bamugana si pastor ate ono gwe mwali mulonda okubeekulembera yali pastor oba yali sekitale awo simanyi kuba abasumba bannange bali babasigira izoke wamagumizaamu kweyogera mazima kati bwe sigondera omuntu avudde mu parliament oba mu ggumbi muwulirize ndowooza ekyamutiisa byali bintu bingi ekisooka size ne haiti yokka yamukoba ekyokubiri yagamba munde kunoonyereza kati kwese bw'ogattagatta ebintu ebyo byonna ali mutuufu bw'obanga toli muntu agumidde kati naawe ogamba kituufu nze bwensoma ebintu simanyi oba bwe twamala omulonda asigale nga tukulembera mwaka akaseera kazibuzibu ye yalonda oyo mukyala Penina n'agamba yalina kugatta ekyaki ne gavumenti kuba baawe yakulira semayi mu Uganda Penina naye yali pastor tabadde memba tabadde ki naye ne mumwongeramu ye n'amulonda n'agamba ono yalina kugatta ekyaki ne gavumenti n'atuleetera n'omuvubuka gwe bali bayita Gordon oba simanyi gye yamujja n'agamba nono naye alina kukwasaganya n'oyo Penina basigale nga bali ku kakiiko awo ng'okyamukiririzaamu era nali awo nga sirina kyakukola kati gwali mwezi gwa 10 nalina ku 10 omwezi gwe 10 211 munaku ndowooza zalina kabiri mu January yes birabiri twagenda kuwulira nga ono ye alina musingi ogugwe takolera mu kyaki yaffe ya Adepr Pentecost Church International Uganda mpozi yajja neyerimbika mu kyaki yaffe ng'alina omusingi ogugwe abaguyita gutyo gugwe bali baguyita Adepr Pentecost Ministries Adepr Pentecost Ministries International Uganda ate ne stamp yiyo kataawo bwe twamala kufuna agamawulire this is Adepr yona mpora Pentecostal Ministries International Uganda yes ati nyina ngonyambe okino kande yanye yakale yo bakandi bagita batu Adepr Pentecost Church International Uganda PCIU hata kiri kwawukanisa ebintu binu ekigambo ministries nifisha yawukine nga so eyi ekeri yanyu yakale okutandika mu 2015 yes kandi eyine empyaka yes
Kataawo era twasooka ne tumukora ki ne tumuyita ng'abasumba b'emubiri abamuteekako ge yajja n'abyegaana tubadde nga tetunafuna ekiwandiiko ekyo ge yabyegaana n'agayeka ge yamala okuddayo era nagenda enyimiriza ku nsumba kuweereza kuba twamuyita ne tumubuuza tuwulidde ng'okyusa erinnya ry'ekyaki yaffe kituufu oba n'agamba zisirikyusanga kataawo twagenda kulaba nga awandise n'ebbaluwa ekola ki enyimiriza mu kyaki n'agenda era n'awandiika n'ebbaluwa eziyimiriza bano abasumba n'awandiika n'ebbaluwa eziyimiriza abasumba ziiziri ab'emubenda bamuteekako bonna n'akola ki n'abagoba mu kyaki kataawo bwe twamala okufuna zino ebbaluwa ezitugaba mu kyaki omusango twagutwala mu gonagende ewakisera n'abituulamu ge yamala obituulamu yamugamba gwe wakola ensobi okugoba abasumba mu kyaki yaabwe ng'okozesa erinnya ddala yagenda kujjayo gundi ebbaluwa ndala n'ajjayo resolution gye yakoze n'oyo Jean Paul n'oyo Phineas Kautu n'ateekako akakiiko akake nti akolera mu Adepr Pentecost Church International Uganda. Kati mu URSB twagana okutwala omusango awalala ne tugutwala we baregisteringa church kuba ebadde registered mu 2015 bwe twamala gitwalayo ne bagamba nti nze siri director sikirizibwa okukola ki okuwaaba ogwo musango Director ya Yes. You must be one of the directors. Yes. When they are registering, Baba San Bagam will determine your director, they were signing a form, was in the Vatican Fana. So you are losing a case because you are not among the directors against Congress. So like the directors are the ones that yes. But directors we were about party. Kataawo bwe twamala okufuna eyo answer era lawyer yakwegana nabo ku email ne batuwa powers of attorney ne bakola resolution Ababa was the powers of attorney ba directors baji bawera wa bakorengana ku email ne bagisindika nga bise ku lawyer ne tufuna powers of attorney. They are not go between the directors and these ones. That is our work now. Era ne forms nga bwe bakolengana ku email tuziyina lwakuba saazi nazo naye tuziyina kati bwe twamala kufuna powers of attorney era ne tuwaaba bwe twamala okuwaaba omusango kati twagenda kuwaaba oyo mwami ng'amaze okukola ki ng'amaze okufujalinga n'afuna egundi eno license kati bwe twamala kumanya ngafunye license era omusango gaffe ne tumutwalawa ekibuli era omusango gukyali kibuli kati mwebyo ebiseera kibuli mu court kibuli mu CID I think this is headquarters. buli mu CID headquarters kataawo mwebyo ebiseera bwe batuteekako emisango nti tuli bayeekera tukolegana ne Rwanda era kiki ebbaluwa gye bawandika nti tuli bayeekera tukolegana ne Rwanda okiraba banyiwandika bwe bali bano abo be badwala
zinagirite kati obuzibu bwe bwava okukwata abaali abatandika ekyaki ne babagobamu ate ne batuteekako n'emisango gy'obweyekera nga tetulibayekera ate nga fe abatandika kyaki nga bwe yabyogedde mu kituufu nze nakola ki namulonda naye sibadde eyerekitazi bakola ki abamulonda nze nayine olubuto yali alina olubuto nokubanga akavuyo kaje bwe katuuka chairman w'ikyalo chairman wa LSWA yagamba abwira abaturage balonda omuntu okubayobora ku bw'akavuyo nti yagamba batuuse balonde omuntu alyoka beekulembere ku lw'akavuyo icyo gihe Rwanyamuzira niho yari yaje nari mfite uruhinja mu rugo ebiseera ebyo Rwanyamuzira bwe yatuuka yari alina akaana kato Rwanyamuzira kigera hano akavuyo kaba bwe yatuuka wana akavuyo ne kaba chairman yabwira abakirisitu kulonda okubayobora chairman n'alyoka n'agamba abakristaayo nti balonde omuntu alyoka beekulembere abakristo bandonda ntariho ndimu abakristaayo ne bamulonda ye nga taliwo wano namara kuva mu rugo bwe yava waka nagera hano nasanga abakristo bamaze kumikamo yasanga abakristaayo ngo bamaze okumulonda banyemerera yuko nkwiye kuza nganira nabo nkabanyoboye cyane aterura abantu bo kuja kwica ofisi bamara kuja kwica ofisi bwe bakutula engofu abakristo bahura baja kureba ikibazo era abakristo ne balyoka ne bayingirayo emanga kulaba ekibaddeyo bari dufitemo moteri bali bayinamu genereta abadiyakoni bahagarara ku rugi ba asha ne bayimirira ku miryango nari mfite umudiyakoni bita Ngabo yari ayina omudikoni gwe bayita Ngabo yicaye aho ngaho uyu atudde awo emabega yareta umushumari yaleta omusumeri kugira ngo yice abari kuri ofisi yabakangaga abamanikira mu mitwe dore azifa munawo geti tandise okugitegera naye byali RDC amaze bangi kintu mu kitambuza naye ngole byo kitegera naye kati ogeza kabasa kukicenga otizire ngo bahurize bona ati cyo gamba Wento kurangora biso gworuho rangana kukozesa hono omusana gutandise okola ki kati kira bikatulengera je tukola ki